apostoli abakhona phakathi endlini akeke ngibasho kepha abafundisi bonke nebandla lonke egameni likaJesu Kristu amen. Uthi mhlaleleli baba wethu wasezulwini sithembe wena wedwa uze kube ngwena phakathi thina siyofela kuwe egameni likaJesu haleluya. Akekho nomunye lesibona kuye ngaphandle kokuya kuye size siyofela kuye ngalelo langa lokugcina. Simthemba noma kumnanzi, simthembe noma sekumnyama, kepha sihlale njalo solo simthemba ngoba siyazi ukuthi ungena nathi ebumnyameni angene nathi nasekukhanyeni, ebunzimeni nathi nasebumnanzini. Hleza uNkulunkulu akajika akashintshwa egameni likaJesu amen. Siya eveni lenkosi la kuMatthew chapter 26 siyofunda verse 36 sigcine la ku verse number 40 amen. Linda Jesu wahamba nabafundi bakhe waze wafika eGetsemane. Wathi kubo, "Salani la, mina ngisaya kuyawuthandaza lapha." Wathatha Petro namadodana amabili aZebedi. Waqala kufikelwa umoya nelisizi wathi kubo, "Umphefumulo wami ulisizi kuze sewufeni. Salani la, mlinze kanye nami." Yena waqhubeka libangana wawaphasi ngebuso athandaza athi, "Babe, nakunenteka ngidlulise kini lenzeke yelisizi, kepha hayi ngekufisa kwami kodwa kuye ngentsandvo yakho." Wabuyela kubafundi bakhe wabakhandza balele. Wathi kuPetro, "Beningeke yini nilinze kanye nami li-hour libe linye nje?" Father, bless the reading of your word now and forevermore. Amen. Hallelujah. Lithi livulosi Jesu asahambile bazalwane ayothandaza. Wacela abafundi bakhe lokufaka phakathi Petro lobekamfundi lothembekile kakhulu, lo Jesu bekamthemba kakhulu, lobekahlala asesayidini laJesu ngaso sonke isikhathi. Wacela ukuthi cela alinze li-hour nje libe linye usayothandaza. Nakabuya Jesu wathi, "Petro, impilo yami nanoma seyilandzelwa kufa, sewumane uhluleka kulinza nami li-hour libe linye kuphela, hayi ama-hours ami abe mabili kumbe iminyaka lemibili, kepha bese uhluleka kumane ulinze li-hour
sayothandaza